gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 20 Mutarama 2020 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'uko Dr Vuningoma James wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yitabye Imana. Dr Vuningoma yakoze imirimo itandukanye mu nzego zinyuranye z'igihugu, yaba mu rwego rw'uburezi no mu bijyanye n'umuco. Yabaye umuyobozi mukuru wungirije w'iyari kaminuza yigisha inderabarezi yitwa Kiye. Bivugwa ko yaje kuwa gatanu yari yaragiye kwivuza mu Buhinde, akaba yaragiraga ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ariko akagira n'ikibazo cy'amaso. Barabivura agaruka kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje, ariko mu gihe basuzumaga n'ibindi baje kumwohereza ibizamini basanga afite kanseri. Ntabwo yari azi ko ayifite. Yaje kuwa gatanu avuye mu Buhinde, yari yaragiye agiye gukoresha isuzuma ryose ry'umubiri. Inshingano nyinshi yakoze zishingiye ku bwarimu. Yari afite impamyabushobozi y'ikirenga mu masomo nyafurika, cyane cyane ubuvanganzo nyemvugo n'ubuvanganzo nyandiko. Mbere y'uko ajya gukora muri RARC, yabaye umwarimu kuva ubwo yarangizaga muri kaminuza ya Makerere ndetse n'iya Bordeaux mu Bufaransa, ari naho yakuye masters na PhD. Icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakirangije mu by'indimi n'uburezi mu bijyanye n'amateka, Igifaransa, Icyongereza na filozofiya. Icyo gihe arangije yahise ajya kwigisha mu mashuri yisumbuye. Arangije PhD yigishije muri Kiye mu buvanganzo nyafurika, ndetse ubumenyi yakuye mu mashuri buza kumuha ubushobozi bwo kuba yakwigisha mu gihugu kivuga Igifaransa cyangwa Icyongereza. Yari umuntu ukunda gukorana n'itangazamakuru, agatanga ibiganiro bigaruka ku muco nyarwanda. Usibye uburezi n'iby'umuco, Vuningoma yakoze no mu kinyamakuru The New Times nk'umuntu ushinzwe kugenzura inkuru mbere y'uko zitambuka. Yari umuyobozi w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kuva mu 2012 bwo yashingwaga. Ku ya 18 Mutarama 2018, Dr Vuningoma yashyizwe n'inama y'abaminisitiri mu bagize inama y'ubutegetsi y'inama nkuru y'itangazamakuru. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.